Muy buenas tardes, soy Julio César Aguinda, más conocido como Charita, que significa el maicito. Tengo una trayectoria de 35 años cantando en la Amazonía y vengo a presentar mis canciones en esta ocasión. Llaquiscawauqui, Kaguna Kusianga. Wauqui pura, ñaña pura, llaquirusa causanguichi. Tukui comunidad Teaucuna, Kusianguichi kaitakiwa, Mushutaki, Llaquiscawauqui, Kaguna, Shinchi Tusunga. Nyuka waukiuna, nyuka paniuna, nyukaraya payakinung. Nyuka waukiuna, nyuka paniuna, nyukaraya payakinung. Nyukarandito kuyayuna, dan nyuka sunggu wanyakini. Nyukarandito kuyayuna, dan nyuka sunggu wanyakini. Kushangi wauki, kushangi pani. Kuna tipu inya wawauna nayakirisha mirikuni. Kuna tipu inya wawauna nayakirisha mirikuni. Kamba paniwa kamba waukiwa yakinusha nyakausangi. Kamba paniwa kamba waukiwa yakinusha nyakausangi. Nyuka waukiuna, nyuka paniuna, nyukaraya payakinung. Nyuka waukiuna, nyuka paniuna, nyukaraya payakinung. Nyukarandito kuyayuna, dan nyuka sunggu wanyakini. Nyukarandito kuyayuna, dan nyuka sunggu wanyakini. Llaquiscawauqui, Shinchi Tusupangichi. Kuna tipu inya wawauna nayakirisha mirikuni. Kuna tipu inya wawauna nayakirisha mirikuni. Kamba paniwa kamba waukiwa yakinusha nyakausangi. Kamba paniwa kamba waukiwa yakinusha nyakausangi. Llaquiscawauqui, Kaguna Kusianga, kay mucho takira pamuni. Hey! Kamba waukiwa, kamba paniwa, yakinusha nyakausangi. Kamba waukiwa, kamba paniwa, yakinusha nyakausangi. Julio César, Charita. Esta canción es una versión quichua del famoso reggaetón El Perdón. Espero que les guste. Sertuak pigari mawai kasaraw minisa mi kuintanong manaya changi nyo katurmindustan cita minyo karimanani kuintawai kang di kawasan nyo kaksinchimiarkam kila macho ka napusakam cita nyo ka manusakani mas kasapuriunin yambiw na ikaparisan chiminyo karawan chiu mas kasapuriunin yambiw na ikaparisan nus pagwinta upisam Nyuka kangiyak, kanyukinyak Ita sumangyak kau sagay Cita manamunani Cita manamunani Nyuka kangiyak, kanyukinyak Ita sumangyak kau sagay Cita manamunani Cita manamunani Kangiyak kau sanhara manusaning Siray gukan dari manggami samuni Nyuka sapayani wanyuni Kambayayaw na nyuka ramana munang pin Nyuka chipura mi munang nunchi Nyuka chimunas ka sungguy mitiao
Mas kasha puriunin yang biunay kaparisyan Jimin yung karawan chiu Oh Mas kasha puriunin yang biunay kaparisyan Nus pakuita upisya Nyu kakanginya kang yukinya Kita sumang lagaw sangay Cita manamu nani Cita manamu nani Nyu kakanginya kang yukinya Kita sumang lagaw sangay Cita manamu nani Cita manamu nani Kana sektor da mirima kanim Kuna syuk mirupang yachium Tutagulakan ciri ciskai Oh Yaya mana-mana munakti Nuka cipura muna nuncing Cirai kumi yarini Nuka kangilyak, kang yukilyak Pita sumang lagaw sangay Cita mana munani Cita mana munani Nuka kangilyak, kang yukilyak Pita sumang lagaw sangay Cita mana munani Cita mana munani Utara iya chini ima wamandas kishpichina manchi kay pachapi suma kausasha llakinusha kausangaychay kishpichingaychi tukuykuna kankuna mashi Julio César Aguinda Sharita. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura Núcleo de Napo por la gran invitación a este proyecto de Napo Cultura en Vivo y espero que les gusten y que sigan apoyando a los demás artistas de nuestra Amazonía ecuatoriana.